Now I'm gonna teach you how to swim without water. Can I sit down with you, my darling? Yes or no? Yes, no. No? Yes, no. Bakit yes, no? Double. So, ano mo? Sunglass kaya ito pagkita ni mami. Sino? Ako si mami nag-training. Na yan ba yan? Ako sila nag-training. Ba't ang busy mo na eh? Piyahan. Ano yan? Gangak naman ka? Gigutom ka? Hoy, gigutom si nanay. Nagkaon pag itagikan, may gutom na po ka? Ha? Makunod ba ka na makaon? Hoy, kisi mo pagkaon. Ikaw. Ako? Istoryahe. Daghang kag pagkaon nga tuon ha? Ay, Daghang kag wakabay. pagkaon. Ayun ang pan, may pansit. Makunod ba ka na? Ito sige hangak. Gusto ko tabi? Be? Wow! Tada! Gwapa na ko lola. Smile be. Ngipon, ngipon. Tagay pa na, tagay. Hindi na. Pagwapa, Jod. Dapat yun, di na may isa lang na yun. Tagay, tagay. Tagay. Masa ka nag-jojo mo ka? Lama kag 20 minutes kung sila nag-encuentro. Kadugay, ana. Kung sa kaibaw, mapuro sila, kauban na sila. Wow, sa kaibaw. Kay fake news man. Fake news. Then, initially, Fake news. the opposite side who initiated the fight were elements of one section of Charlie Company Kuno 87 IB. Discuss of miscommunication mga ito nagpati sila. Yeah, manang cause. Okay guys, maligo na ta. Maligo. Maligo. La. What the? There's no water. I mean, na siya water pag gamay lang. Like, dude. As you can see guys, wala siya water. I mean, na siya water pag gamay lang. But how? Saan ako pagliguan if ganyan ang water? See? Mag-swimming na eh. Mag-swimming na eh. See guys, 4 feet. 6 feet. 6 feet. 4 feet. But how can I swim? Wala naman siya, right? So actually guys, mapuno na siya for 1 day. So, as you can see, layo pa siya kayo. Ang layo-layo pa. Ningani sila mama, sila papa, para mag-swimming o mag-relax. But how can they relax? Fulay tubig ang pool. Harsh, diba? There's no water. But, pwede gyapon siya sa anir ang water. Makalingaw na, diba? 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 So, how can you swim if there's no water? I mean, nasya water. Pero gamay ra. See?
See, masaman siya, pero dili. Good for adults. Ang bata lang. Now I'm gonna teach you how to swim without water. Sample lang ah. Swim without water. Gato kasi yun kapag walang water. Walang tubig! That's how we do swimming without water. How boring. There's no water.